Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamot ti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. In Deuteronomy 4:31, because the Lord your God is a merciful God, He will not leave you or destroy you. He will not forget the agreement with your ancestors, which He swore to them. Deuteronomy 31:6. Be strong and brave. Don't be afraid of them, and don't be frightened, because the Lord your God will go with you. He will not leave you or forget you. Psalm 27:10. If my father and mother leave me, the Lord will take me in. Isaiah 54:10. The mountains may disappear, and the hills may come to an end, but my love will never disappear. My promise of peace will not come to an end, says the Lord, who shows mercy to you. 1 Peter 5:7. Give all your worries to Him, because He cares about you. Psalm 46:1. God is our protection and our strength. He always helps in times of trouble. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw sa maslandan, gikinahanglan ang atong paghimo o pagtasal, evaluation sa atong kaugalingon nga kalag kung napapay mga sala diha kay kung dili nato isugid kining mao mga salang nabuhat nato ning adlaw kini will only become a barrier to our study of the Word of God. Therefore, let us use now the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo dili pa magtotoo, an unbeliever, gikinahanglan nimo ang imong paggamit sa imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Magampot ta sa ilong. Ama namong langit, no nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo sa makausap pa din napita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Among tunan imong mga pulong tungod kay kami nagahigugma ngayon sa imong pulong. Because we are members sa royal family of God, pinagi sa among pagtuo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Because from eternity past, ang among kinabuhi has had meaning and purpose and with definition. And because we are commanded to take in your word daily, just as we assimilate physical food daily. And so, we now pray that you guide us
and give us the necessary concentration and focus to the things you're going to teach us today. All this we ask in Christ's precious name. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga followers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome no sab sa atong pagtuon ining pagtuluran nga giuluhan how to live for God in these evil days. Okay. Palihog abrihang imong Biblia diya sa Kolosas 3:15. Mao man niya atong giduputan usab sa pagtutok. Ngagkanayon kini, let the peace of Christ rule in your hearts. Okay? Ang peace diya ay rene sa Grigong pulong. O ang rule diya, let the peace of Christ rule in your hearts. Ang rule diya is paharia sa Binisaya. Okay? Versikulo 16 na kanayon, let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, meaning all applications of God's truths, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Now, kining pulong ni Kristo din the word of Christ, this is what motivates every believer in his or her life. Nga naman. Because Christ is now real in his or her life. Gusto? Tinuod naman yun. Buhi, tataw, tinaw, klaro, na si Ginoong Jesucristo siyang kinabuhi. Now let us always remember nga ang tanang mga magtutuo, muatubang kang Ginoong Jesucristo atol sa evaluation time, which is doctrinally and technically called the judgment seat of Christ. Now, ang tanan na atong nabuhat din hining kalibutan na, all of our works, both human and divine works, are going to be evaluated. Sabi ni Isaiah, kining evaluation is pagtasal. Himuan og pagtasal ang tanan na itong mga binuhatan samtang dinipatan ining kalibutan na. Nasayod naman taga, dunay duha ka klaseng maayo. Maayong buhat ba? Human o divine? Ang human good works, unsa to'y definition? Anything and everything a believer does outside of the operational divine sphere or plan of God is human good. And in fact, kining human good works are likened to kahoy, kugon, ug dagami. Ug kini sila pagasunugon sumala sa 1 Corinto 3:12. Samtang ang divine good works, Diyos nun nga mga binuhatan, gipagkasama kini sa bulawan, pilak, ug mahalon nga mga bato. They're likened to gold, silver, precious stones. They will stand from being burned. They are non-combustible. Maura na ang magpabilin. Ug kay nagpabilin man, mao ka na igantihan sa Dios. Kadtong mga human good works, mga tawhanon nga mga mayong binuhatan, sunugon. Because they are combustible. So ay kung duslit kining kahoy, kugon ug dagami. Duslit na. Di ba mo sila masunog ug maog daw. So unsa may gantihan? Wala. Okay? Now, adto ta karon. Now, by the way, this kind of good, katong akong iyon mo nga Diyos nun nga mga mayong binuhatan, is the only good works that are rewardable. Mora. Now, klaro man na, tataw kayong padayag diya sa 1 Corinto 3:12. Okay.
Amblihe mong Biblia de sa 1 Corinto 3:10 sibog tagamay. Nagkanayon kini according to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. Verse 11, for no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. Okay? Now, verse 12. So may isulti diya. Verse 12 says, now if any man builds on the foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Now, basa usab diya sa versikulo 13. Now, hinumdumi. Okay? Hinumdumi pag-usab. Ang pulong sa Diyos is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119 verse 105. Now, ang pagkinabuhi diha sa kahayag, living in the light, nagkahulugan kini o pagkinabuhi sa atong kinabuhi as unto the Lord. That's living in the light. Now, God's Word, buhi, tataw, tinaw, real na gyud sa atong kinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Des Proverbio 2:10. Nagkanayon kini, for wisdom will enter your heart and knowledge will be pleasant to your soul. Verse 11, discretion will guard you, understanding will watch over you. Verse 12, to deliver you from the way of evil, from the man who speaks perverse things. Verse 13, from those who leave the paths of uprightness to walk in the ways of darkness. Now, kitang mga magtutuo kinahanglang magpasalamaton kita for what God has given us, including salvation. Mao gid itong angay pasalamatan sa Dios kanunay. But we should understand, sa gisulti de si Hebreanon 6:9, nga nagkanayon, but beloved, we are convinced of better things concerning you and things that accompany salvation, though we are speaking in this way. Now, Colossians 3:15 again, let the peace of Christ rule in your hearts. Now, ang tanang mga magtotoo, pinili and predestined and a part of the body of Christ. Kita, bahin na kita sa lawas ni Kristo. Ang matag magtotoo, each believer in the church age has a spiritual gift nga gihatag kana sa Dios Espiritu Santo. Kanang maong espirituhanong gasa can only be discovered. Maalinggatan lang kini, magkadiskubre lang lama kita niini, and notice it as believers, kitang mga magtuto continue to grow up spiritually. In other words, kung wata magtubo spiritually, di ta makadiskubre, di ta makaalinggat nining espirituhanong gasa. Di man ina. If you are not growing, wala. Di ka makaalinggat nga daan ay spiritual gift nga hinatag sa Diyos diha kanimo. Okay, and to the 1 Corinthians 1 verse 4. I thank my God always concerning you for the grace of God. Verse 5, that in everything you are enriched in Him. Okay. Ephesians chapter 5 verse 1. Therefore, be imitators of God as beloved children. Now,
ang bugtong tinubdan of making God real in our life is only through metabolized Bible doctrine. Kaya kung wa magaling o wa ma-metabolize ang doktrina nga atong nakatunan, gitunan, nasabtan, then wala. It cannot be the source of making God real in our life. Kaya nga naman, tungod kay academic knowledge naman. You see? Knowledge. Wisdom is different from knowledge, basta. So, kung gnosis lang, maunay dili metabolized Bible doctrine. Gnosis. That is compared to academic knowledge nga atong nahibaw ang mga kasayuran gikan sa atong mga eskwelahan, atong mga kolehiyo, mga universidad. They are only academic knowledge and they have no bearing whatsoever. It has no impact, no value, no validity to our spiritual life. Wala. So akong balikon, only metabolized Bible doctrine is the source of making God real in our life. Mao nang ikaw hingtungdan, bahin ini, wala maklaro, dili buhi ang Diyos alang kanimo, dili tinuod ang Diyos kanimo. Kay, wa man kay metabolized Bible doctrine. Nagtuntuon man lang kakutob. Unya, ang imong nasayran, imong nahibuan, imong nakatunan, puro sa mangyod academic knowledge. So, ato nang gitandi og knowledge. Kahibalo. Apan, kung di mo tuuhan lagi, dili makametabolize ang Espiritu Santo niya na. Dili niya mamitabolize, kaya man mo tuuhi. So, ang iyawin ng tanan is ang imong pagtuo. Pagdawat, pagtuo niya ng imong nakatunan nga doktrina. Mao na ang metabolized Bible doctrine. And, again, that is the source mao kanay tinubdan sa paghimo sa Dios nga tinuod yun sa imong kinabuhi. Sabot? Now, ang gitawag natong post-salvation epistemological rehabilitation is what believers need to repeat and repeat and repeat, to take in for the purpose of fulfilling the principle. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkaton, kinahanglan mo labaw pagkidi sa kapaspason sa atong pagkalimot. Ayaw na nakalimting prinsipyo ha. So, mo niya itong gikinahanglan ingon nga mga magtotoo. And we have to repeat na mo na. Sige, tagbalik-balik din niya, subli-subli niya, hangtod nga dili na gano'n na di mo makalimtan. Ang pasabot, ang mga doktrina nga nasuod niya ng post-salvation epistemological rehabilitation. Mo na itong gikinahanglan, itong balik-balikon ngayon, to take in sa tuyo nga kita tuman din yung prinsipyo, the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Okay, to the Colossians 3:16 na po. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Okay? Let the word of Christ richly dwell. Now, kining richly dwell sa original nga pulong is inoikuo. Inoikuo meaning dwell. Okay? Unya, ang richly, by the way, is procious. Prosius. Procious, which means adunahan. You see? Kay mo man ang treasure na gyud. Kay ang 2 Timoteo 1:14 na kanayon man, guard through the Holy Spirit who dwells in us the treasure which has been entrusted to you. Treasure. Kanang richly dwell.
diha sa imong kalag. Okay, Colossians 3:16 again. Let the work of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Kining word, the word of Christ is Bible doctrine. O kining richly, sa kung iyon mo, is precious, valuable, madagayaon, with all wisdom. Its connection is a prepositional phrase, kining with all wisdom. Okay? Karon na tas 1 Juan, Kapitulo 2, versikulo 16. Okay. Ang gisulti diha mo kini, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. Verse 17, the world is passing away. Now, by the way, we are in this world, but we are now citizens of heaven. Husto? Niya patan ini kalibutan na. Apan? Mga lungsuranon, tagalangit naman ta. That is, in the original word, polytheuma. Polytheuma, meaning we are in this world, but we are now citizens of heaven. Okay? Now, Colossians 3:15 again. Let the peace of Christ rule in your hearts. Irene, peace. Rule, paria. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom. Dwell, papuya. Ang word of Christ, very valuable to us. Ingon nga mga magtutuo. Now, verse 16, kanang verse 16 diya sa Colossus 3, let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom. Teaching. Ang teaching din is didasko. Mantod pa ka na sa Griho nga pulong. And admonishing, ang original nga Grigong pulong is nothiteo. Nothiteo. G-N-O-T-H-I-T-E-O. Nothiteo. Ang buot pasabot, to admonish someone who did something wrong. Okay? That's admonishing. Now, Colossus 3:16 na pod. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs. Now, kining teaching is didasko. Teaching method, situation depicting a formal setting. That's didasko. Teaching. And then, nasayod ba ka sa teacher? Bahin ini is didaskalos. Apan ang subject matter that is being taught is didaskalia. So, ay na nakalimti. I hope. Didasko is teaching method. Didaskalos, teacher. Didaskalia, subject matter being taught. Now, dihas maong versikulo, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, mo ka na didasko. Ang admonishing is nothiteo. Tambag kini o paimang no. Nothiteo. Okay? Admonishing one another. Iayo gyud kanang reflexive pronoun kini in the accusative case. Okay? Kay one another man. So, ang peripateo, by the way, is to walk. That's the way of living. The Word of God is every believer's treasure. Valuable. Because it is the only thing nga mada natong mga magtutuod ngadto sa langit. Nothing else. Ang kumalikon.
Ngay, naman ko uban nga mo ingon nga, wa man tayo mada, inigbiya na to ni kalibutan ng wa. Wa gyud. Gawas sa usa. Karon ako kang tuganan sa sekreto, unsay atong mada, inigbiya na to ni kalibutan na. Ingon nga mga magtotoo. I'm referring to our fellow believers. Naway labot ang dili magtotoo nini. Kaya di man siya magadaan nini. Kung siya man yung pagdaan, wa man po hipada. So, the Word of God is every believer's treasure, valuable, tungod kay maura lagi kini ang iyang mada can bring to heaven and nothing else. Okay? Kitang mga magtotoo, kanang gimanduan o gitudluan and admonished by God's Word to move forward in our spiritual growth hangtod nga makabot gyud nato ang higher ground. Taas nga kanang ang gyud, which is spiritual adulthood stage. Mao ni atong tumong. Ato ning balik-balikon sa pag-emphasize ni kay daghan sa itong mga igsuong mga magtutong. Huwag sila masayod. Human sila mas kanang luwas. Unsa may buhaton. Ang uban nga huwag yung alamag. Sige, pagsangyaw na. Sa man yung pagsangyaw nga huwag man kay alamag kung saan pagsangyaw. Kaya huwag man lagi kay doktrina. Nga, mao man yun ay prerequisite una ka makasangyaw. You see? So we believers are taught and admonished by God's Word to move forward in our spiritual growth. Hangtod yun makabot na atong tumong ingon nga mga magtotoo, which is spiritual maturity, the capacity stage. Now, as we continue sa atong spiritual momentum, kini nga itong gibuhat karon. This is the process of continuing our spiritual momentum. Let us be reminded that every time we study God's Word, it's not important just to learn God's Word. Dili importante nga imo lagi yung magkatunan, memorize verses and all the chapters maybe of it, but that the Word of God dwell in us richly. Namo na. Colossus 3:16. O they are converted spiritually, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. One of the two power options. Inumdumi katong duha ka spiritual skills. Bible doctrine, that's number 1. Feeling of the Holy Spirit, number 2. Ayaw nagalimti pulong sa Dios ug ang pagpuno sa Espiritu Santo diha sa imong kanang kalag. Now may I ask you this question, by the way. When can a thing, anything, become something of value to you? Unsay mo ikatubag? When that thing, mao ni tubag, sa diha nga kanang maong butang is so necessary, so indispensable to you. So much so that without it, you would think you cannot live without it. Nakasabot ka ba? Therefore, ang pulong sa Diyos should and must be indispensable to the life of every believer. Should and must be valuable and so necessary, so much so, na kung wa ka na kining pulong sa Diyos, kitang mga magtotoo, dili magkinabuhi sa itong espirituhanong pagkinabuhi. Without it. Think and ponder on that. Una-una, ginagmayo. Colossians 3:17. May the word of Christ dwell richly in you, or in your hearts, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Now,
Ang ay natong hinumduman, ha? Let us remember, nga ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa kini ka Espirituhanong paagi sa pagkinabuhi. And as such, it demands unsa spiritual way, supernatural way of executing. Akong malikon, nga ang Christian way of life is a spiritual life, supernatural way of life. Ang tungod kay supernatural way of life, man kini, nang inahanglan pod og supernatural way of execution. Ano na itong ginabuhat, gitunaan na ito kini. Ang saan man mo paggamit sa espirituhan ng paagi? How? And where can you learn? Diha naman sa pulong sa Diyos. Now, unsa tong tulo ka mando, alang ka na itong magtotoo nga buot mga kinabuhi sa Christian way of life. Unsa man? Unsa may mando sa Diyos for every believer who desires to live the Christian way of life. Okay. Ang una gyud ni magmaawaton kita ni Kristo. Imitate Christ. Saan man pag-imitate nimo niya? Magpalansang mapugas cross? Unsa man? Magpahampak mapugas sama sa iyang naagian? No. Imitate Christ by studying His Word. Unsa may gisulti niya? Do you love me? Now, if you do love me, unsa? Tun-i ang akong pulong. Obey my word. Muna. This is how to imitate Christ. Muna'y prerequisite, muna'y paagi, protocol kini sa Dios. Kung di ka masunod niya na, wala. Wala may tabo. So we have to imitate Christ by studying His mind. 1 Corinthians 2:16. Iyagong huna-huna ni atong ipangtunan. Number 2, have the mind. This is a repetition. Have His mind. 1 Corinthians 2:16 lagi. Kay kini atong gitunan mo ni huna-huna ni Kristo. Atong gitunan ni ang panghuna-huna. Ang ikatulo, in everything we do in word or deed, kinahanglan buhaton nato as unto Him, as unto the Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. So ingon nga mga Kristohanon, we are now supposed to make 1 John 1:9 and Psalm 32:5 second nature to us. Kinahanglan anad na tanini. Mao na ni. This is second nature. Also, let us remember that rebound is not a license to sin. It is a license to what? To serve God. Well, this is a past lesson na po nato. At lang review gihapon. Okay, anto ta sa 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Now, Romans 14:12. So then, every one of us shall give account of himself to God. Na, muhatag yun ta og husay. Maghatag to husay. Now, John 17:25, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee. And these have known that thou hast sent me. That's in Philippians 2:9-11. Okay, balik ta. So verse 9, Philippians 2, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Kinsa may gisgutan ini? Si Ginoong Jesucristo. Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven
and things in earth, and things under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay, now, unas tanan, ang plano sa Diyos, grasya. Okay? God's plan is grace, and grace is the plan of God. Now, hinumdumi, unsay gisulti sa Colosas 3:17, nga nagkanayon, whatever ye do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Diya sa Isaias, ang pulong sa Diyos na kanayon, that those who wait on the Lord, etc., etc., shall renew their strength. Meaning, recharge. Wait. Now, pasabot nini, wait. What does it mean? This means, paminaw, this means that we are waiting on the Lord for something fantastic. The grace of God. Ang Salmo 25:3 na kanayon, ye, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed which transgress without cause. Colossians 3:17 again. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Kining whatever sa Griong pulong is pas, P-A-S. Ang pasabot nini, all. Okay, all. Singular kini. Our spiritual life. Now, okay, whatever you do in word or deed, do all. Tanan. Okay? Plural na. In the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. So, 2 Corinthians 5:10 again. For now, ayaw gatingahin niya, kagabalik-balik tanin niya mo, forward na sab niya, atras na sab. Okay, 2 Corinthians 5:10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Now, Romans 14:12, dinito mo nung, so then each one of us will give an account of himself to God. Di mo nina, nga kitang tanan tagsa kanato manubag. Okay? May tuluwagon will give an account of himself ngadto sa Dios. Ngadto ra gyud sa Dios. Way lain. Okay? So dinhi atong iparking una kini atong pagtuon nini ato ipadayon ni ugma og sipyat sa sumpay nini itong series nga pagtuon magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa mga butang nga among nadugang sa pagkatuon nini nga adlaw. Salamat sa among pakigamitay kanimo sa imong mga pulong. Ang mao kini ang labing manungdanong butang nga among mahimo sa tibuok adlaw. Salamat nini nga among pagtuon sa among pulong nga amo kining giangkon nga pagsimba kanimo. Kaya sa panahon nga magtuon kami sa imong pulong, kami nagasimba kanimo, nagahatag og bili kanimo sa imong mga pulong. Walay laing manungdanon o bililhong butang nga mong mahimo, gawas nini nga mong pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa among nadawat nga kaluwasan gikan kanimo. O nga kami magagunit gayon nini o amo kining isang yaw ngadto sa uban nga wa pagyud lamag wa pagyud makadawat sa imong bugtong anak
ng ilang manluluwas. Gamita lamang kami, O Diyos, in a mighty way pinakaginining ministry nga imong ipabuhat ka namo. Gamita kini in a mighty way according to your plan o sa imong kabubuton. Salamat nga among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kinang tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.